la endle interview before munhu vuya na eka ka n'wena umvutise swivutiso swa ku fana swa ku sesi loko etlele unjhani loko no tshika ni pfuka ni usiku ni buke xikandza u ta va u ri njhani swo fana swi la hi swivutisa ku sukusela ka sweswi madoda ni vuya ni n'wana wa vanhu melaka loko ni fika na hi ti tshamelaka hayi evurhongo byi hi tekaka hi etlela meyo ni pfuxa hi ku twa swa ku babe mbedo se u tsokatseka ni swi swa ku humelela yini kasi n'wana wa vanhu humele swikwembu ni nga n'wana wa mukreste ka a ni tivi nchumu meni u pfuka hi madoda se ku humelela yini la no kuma swa gaya futhi xa n'wana wa vanhu xi busy a xi kona la ni nga ko xo xi busy ni va le hansi no tekaka mafurha mehe ni ku ni ta mi komba no tibelaka macomani n'wana wa vanhu swo huma ni swi twaka lomu tikweni phela swa ku loko swi hume swikwembu swi lava ni ku thokoza gogo yo ni la ni ku thokoza gogo ni ngisele khuluma phela wewe ngikombela umukise n'wana yelweyo ni ku wa vona manje se leswi se mi taka na swin'we swikwembu a hi nga ta twana manje munhu loyi tshame